салом ва дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли мардуми ҷумҳурии ӯзбекистон. ин лаҳза ман илҳомҷони шодӣ дар самарқанди бостонӣ ҳузур дорем, яъне ки ба зиёрати манзараҳои самарқанд омадем ва худо хоста бошад боз ҳам ба бухоро сафар дорем ва ин лаҳза хостем ки як банавор бигирем, пешниҳоди шумо кунем, то ки шумо бибинед манзараҳои зебо, шумо ҳам яъне ки ба тамошо, ба саёҳат, ба зиёрати манзараҳои бузурги Самарқанду Бухоро биёед. Ва ин ҷо Самарқанд аст бо ҳамроҳи Сафаралии Самадзод, бародари хушхироми мо, ки сарояндаи бисёр ҳам маҳбуб, ва худо хоста бошад рӯзҳои наздик клипи навиро мо пешниҳоди шумо мегардонем ва шумо тамошо мекунед, ҳаловат мебаред. Манзараҳои зеборо метавонед ки тамошо кунед, ҳаловат баред. Ин ҷо Самарқанди Бостонӣ. лаҳза дар электромобил шиштем дар шаҳри Самарқанд ба сӯи Сиёҳбозор равона ҳастем ва Сиёҳбозор ва Бибихонум. Худо нигаҳбони шумо, боз ҳам дар сафар ҳастем. Суҳбатҳо боқӣ бо мо бошед. тамошои сайри манзараҳои тарихии Самарқанд ҳаловат бурдем ва ин лаҳза боз ҳам тамошо дорем ки мо худи ҳамин рӯз дар Самарқанд яъне ки дохил шудем. Холоса мо 2 рӯз 3 рӯз дар Самарқанд ҳастем. Бухоро ҳам худо хоста бошад назар мекунем ва як дуои хайр дар ҳаққи бузургони гузашта яъне ки зиёрат карда мегузорем. ва нагуфта намонад ки Сафаралии Самадзод, бародари қадрдони мо, сарояндаи нотакрор, сарояндаи шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо ҳамеша бо шонемсӣ сурудҳои тару тоза месароиданд. Сафаралии Самадзод. салом мухлисони азиз, аз номи худам, аз номи бародари азизам ба ҳамаи шумо саломи худро мерасонам. бозам салом азизи дилам, дар чаманат булбулам, боғубон бар ту мегум, салом бигӯ бар гуламе, салом бигӯ бар гулам. салом азизи дилам, дар чаманат булбулам, боғубон бар ту мегум, салом бигӯ бар гуламе, салом бигӯ бар гулам. зинда бошен.
салом алайкум дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, илҳомҷон нишодӣ ҳастам. Ин лаҳза дар Самарқанди Бостонӣ ва бо ҳамроҳи Сафаралӣ Самарзод Қурбони Нигматов рӯзҳои наздик клипи нави худро пешниҳоди шумо мегардонем ва шумо метавонед ки тамошо кунед. ҳаловат барои Худованди меҳрубон, нигаҳбони ҳар яке шумо бошад ва мо дар хизмати шумо ҳастем ва рӯзҳо кӯшиш мекунад Сафаралӣ Самарзод ки клипҳои нав ба нав, яъне ки сурудҳои нав ба нав, иҷодҳои нав ба нав пешниҳоди шумо бигардонад, то ки шумо ҳаловат баред ва ҳамеша бо Сафаралӣ Самарзод бошед ва ҳамеша мо ҳам кӯшиш мекунем ки шумо дастгири мо бошед ва мо бо шумо бошем. Худо нигаҳбони ҳар яке шумо. کلی مردمی جمهوری ازبکستان با کلی مردمی سمرقند و بخارا سلام میفرستیم از نام مردمی شریف تاجیکستان و از نام اهل صنعت جمهوری تاجیکستان سلام آوردیم با کلی مردمی سمرقند و بخارا. خلاصه سلام و درود ما را بپذیرید که ما در اینجا مهمان هستیم. تمام گوشه و کنار سمرقند را تماشا کردیم و امروز خدا خواسته باشه به سوی بخارا سفر داریم و در آنجا عزیزان بزرگان بسیار خوابیدن. میخواهیم که یک لحظه یعنی که زیارت رویم و همین خاطر میرویم و بزرگان را یک زیارت کرده بعداً به تاجیکستان برمیگردیم و تعریف میکنیم که همین گونه منظره ها و همین گونه عزیز و بزرگان را ما زیارت کرده برگشتیم. خدا باقی نگهبانی همه شما باشد و سفرعلی سمرزاد را با سرود و ترانه های نوش در سمرقند یک سرود ترانه نوی او را ما یعنی که ثبت کردیم و میتواند که روزهای نزدیک پیشکش مخلصان بگردانیم و شما تماشا کنید، شاید حلاوت برید. سفرعلی سمرزاد بسیار صدای خوب دارد و در سمرقند یک نوار خود را گرفتن. بعدا خدا خواسته باشه با بخارا سفر داریم، شاید در اینجا یگان صحنه های نو، کلیپ های نو پیشکش شما بگردانیم و منظره های زیبای سمرقند و بخارا را پیشکش شما بگردانیم. مردم سمرقند و بخارا که در غریبی باشن حتما شما تماشا میکنید، حلاوت میبرید و همیشه ما دعاگوی شما هستیم و شما پس دعاگوی ما باشید. خداوند نگهبان همه شما. لایک رو فراموش نکنید. لایک